عبد المجيد كريمي رئيس قسم الشراكه ودعم التنميه بالمديريه الجهويه للفلاحه والمنسق الجهوي لبرنامج إحياء. تعطات اليوم انطلاقه رسميه لبرنامج إحياء اللي هو كيجي كيكرس التوجهات ديال وزاره الفلاحه في تنزيل مخطط في تنزيل استراتيجيات الجيل الاخضر. هذا البرنامج إحياء اللي كيهم ثلاثه الجهات بالمملكه، جهه فاس مكناس، الشرق وسوس مسا، اللي هو بتمويل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كيهدف إلى إحياء المناطق أو المجالات القروية عبر تسريع أو تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، كذلك تشجيع الممارسات الفلاحية الإيكولوجية، وكذلك تعثرت المنشآت التسويقية كالأسواق الأسبوعية إلى غير ذلك. D'initiatives justement pour la promotion de l'entrepreneuriat et pour bien sûr la dynamisation du tissu économique au milieu rural, du territoire en général, au milieu en particulier. Je citerai à titre d'exemple, on vient de recevoir le coordonnateur régional des programmes SADIL, qui se veut comme objectif la même chose. À la promotion de l'entrepreneuriat, à l'accompagnement des jeunes porteurs d'idées, de projets, etc. On travaille la même chose. L'accompagnement, la promotion de l'entrepreneuriat, etc. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas constaté qu'il y a un organe dans le cadre de la gouvernance de ces différents programmes, une entité, une unité de gestion qui peut assurer cette mise en convergence des différentes initiatives qui se font vraiment comme je dis, c'est la même chose. C'est le développement, c'est la dynamisation économique, c'est l'inclusion économique des gens. Et merci. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.